Čus, já tě vítám u nový reakce na tomto channelu a v dnešní reakci se podíváme, jaké to je pracovat pro Terryho. Takže se ti videjko bude líbit, dejte like, odběr a zvoneček a my můžeme jít na video. Ještě před začátkem tohle videa bych vás chtěl poprosit, abyste hodili follow na můj Twitch. Tam 1.2. od 16:30 budu mít narozeninový stream, takže doráž. Čau, ja som Alex a za svoj život som mal šancu strieľať pre nie veľa youtuberov. No ako som sa dostal z toho najmenšieho na jedného z najväčších, aká je moja skúsenosť starým, Zkušenost starým, to by mě jaké zajímala. koľko mi platí a či je naozaj v realite taký ako na videách. No, to sa dozvieš. No jakoby já si myslím, že to je něco jako hraný, že třeba na videích se chová jinak než v realitě, ale to netuším vůbec. Jakoby myslím si, že to bude tak, ale nemám to potvrzený. Takhle. Videu. No, začal by som asi tým, že ako som sa k nemu dostal. Bola to celkom náhoda, lebo zrovna som išiel vlakom do školy a počúval som podcast Stejka a Tarryho a Tarry v tom podcaste Jo, ten jsem taky viděl, ten podcast je fakt dobrý, kluci to dělají dobře, takže shoutout a my jdem pokračovat ve videu. vravel, že má len jedného strihača, Robina. Mám jednoho střihače na full time job. Ahoj Robine. No tak mi docvaklo, že proste jeden strihač tomu isto nestačí, tak som už... To je hodně málo, ty vole, na tak velký channel jeden stříhač, ty vole, to je fakt hodně málo. Srandy napísal mail, že ja som hento tento, že proste viem strihať, že mám 6-ročnú skúsenosť so strihaním a bla bla bla. A poslal To je 6 let už je hodně dlouhá doba. No, jakoby docela šikovnej týpeček, no. No nic. som mu showreel. Kto neviete, čo je showreel, tak to je krátke minútové video, kde som mu ukázal, že ako viem strihať. A o nejaký týždeň na to mi napísal, že super, že sa hlásíš, že hlási sa teraz veľa ľudí, ale že je tam nejaká šanca, že pošlem ti videjko, ty mi ho zostriš. Jakoby to se nedivím, že se tam hlásí hodně lidí, no. Jako sice jenom je to asi druhý největší youtuber v Česku, první je Fizi, se skoro, nebo možná už v tuto chvíli má 8 milionů odběratelů. No nic, jakoby. To už je trošku větší milník, no nic. Bude dobré a najlepšie zo všetkých, tak ťa berem. Tak som ho teda zostrial, k tomu som mal urobiť ešte 3 shorty a miniatúru, tu som tiež potom urobil, všetko som mu to poslal na mail. Čakal som a o nejaký ďalší týždeň mi napísal, že počuj, že zatiaľ to tvoje je najlepšie z tých všetkých. A ja som normálne ty kokos, že to fakt? Tak to bol pre mňa fakt brutál, akože to si fakt cením, že ma vybral, lebo bolo mi povedané, že tam bolo nejakých 40 strihačov a ja vtedy ešte Tvé 40 stříhačů, to už je jako tvé slušné číslo, no. proste som ich porazil kvázi, hej? Takže pre mňa to bolo proste brutál. Tady mi dal To věřím, no, to je jakoby úplně ten dopamin, jak se ti dá do hlavy, že prostě, cože, ze 40 jsem nejlepší, ty vole, to je jako fakt hodně dobrý, no. posledne podmienky a potom keď sme tieto veci doriešili, tak som mu išiel strihať druhé skúšovné video a je to video Židím Brabus úzkýma uličkama v centru Prahy. S tým videom som mal najväčší problém, aký sa mi kedy stal a k tomu sa dostaneme za chvíľu. Čiže urobil som mu teda aj to druhé skúšovné video, čo sa mu páčilo, čiže ma prijal, hej. Proste pre mňa to bolo super, že proste Tarry ma prijal, hej. Dal mi prístup na kanál a išli sme bomby. Jedno video Tyve, ještě ani pořádně po něj nestříhá a už má jako přístup na kanálu. No, s tím bych byl tady trošku jakoby opatrný, no. No, také klasické mi trvalo zostriať okolo 10-15, ten Brabus mi trval zostriať 20 hodín, hej, čiže to bolo 20 hodin Brabus video. To bych pochopil nějaký edukativní video, ale video, kde řídíš auto, no, to už jakoby jde vidět, že si ten týpek s ním hodně vyhrál. No nic, jdeme dál. pre mňa dosť náročné, keďže chodím do školy stále, hej, ale nejak som To je důležitý point, chodí do školy. zvládal. A zatiaľ, čo som strihal tie 1-2 videjka za týždeň cez školu, tak som zistil, že to proste nestíham niekedy, hej, a že naozaj ani ja, ani Robin to nevieme zvládať dvaja a predtým stačí iba Robin. To chápu, no, jakoby tady to docela dost velkým rozjel a prostě seká tam skoro každý den shorty. Jako videa myslím, že nejsou tak aktivní. Možná jo, tyhle, teďka jsem dlouho nekoukal na jeho YouTube kanál, ale vím, že hlavně seká shorty, no. Nejakého dôvodu Tarry začal vydávať jedno video za deň a tak sme zaháňali ďalší No, dokonce, má jedno video denně. Ty vole. a ďalších strihačov, až sa nabrali nejakí 5, čiže sme boli v týme 7. No z tých 7 strihačov som mal najviac failov asi ja. Neviem, či to je kvôli môjmu veku, No, tak jako chybovat je lidský.
To není takový velký problém. Väčšina strihačov mala nad 20-22, alebo len mojou nepozornosťou, no stalo sa. Jeden z tých najväčších failov, čo som si už myslel, že ma vyhodí a vôbec nepríjme, bolo pri tom videu s Brabusom. Už som mal hotové videjko a niečo mi tam vyskočilo. No len ja, hej, proste celý natešený, že už to mám, hej, že rýchlo, tak som to len odklikal a zrazu mi vypol premiér, hej, že tak čo sa stalo, hej? Tak som ho otvoril. To je na hovno, ty vole. To úplně nechceš, aby se ti stalo, jakoby 90, nebo kolik tam, 20 hodin, ty vole, v čudu. Ty kráso, jakoby, to není úplně dobrý, no. Všetko zmizlo. Doslova To není dobrý, no, když ženo zmizne. to zmyslo. Pozrel som si autosave. V autosave máte ako keby zálohy toho projektu, že každých 5 minút sa vám ukladá v premiéry záloha. No všetko zmizlo. Tak som kontaktoval aj podporu, že nech mi prehľadajú notebook, aby mi to našli, ale ani oni to nenašli. Tak som si už povedal, že som v ťahu. Tak som písal Tarimu, on Jakoby borec je docela cooked, no nic. normálne ani neveril, ale dal mi druhú šancu, že ho mám. Jako, já bych mu asi taky nevěřil, ale jako asi bych si to ověřil, no, tu informaci, jestli se mu fakt stala. Si říká, důvěřuj, ale prověřuj. Zostrihať proste ešte raz, no tak som mu zostrihal ešte raz. Bolo to ťažké, lebo strihať takým istým štýlom proste to isté video. To už je jakoby nuda, no. Strašná nuda. No, to je přesně, co si povídám. Zostrihal, poslal som mu to, našťastie sa mu to páčilo a prijal ma, hej, ale bolo to brutálne. Väčšinou sa stávali také, že nejaký strihač proste nezablúroval ešpezetku na dobe alebo na aute, hej, to sme mali povinne. Ale mne sa ešte stalo, že pri oprave Zablurování SPZ je základ, no. To, když točíš takovýhle videa, tak by to chtělo kort u tak velkých youtubera. videa som omylom v Huge Effect natiahol na 1 minútu videa. Čiže vo videu Arianka objavila náš tajný aquapark, tak v prvých minútach toho videa sú vlastne rôzne Huge efekty v tom videu. Normálne, že dávam sem aj ukážku. Máme tu nočníky, županíče. To se tím, že to nikdo nekontroloval, že si toho nikdo nevšiml. To je divný, jo. Už je to tady. No a to bol tiež celkom prúser, no z nejakého dôvodu ma stále Tari nechal a ďalej sme pracovali. No a teraz by som sa dostal asi ku tomu, čo vás najviac zaujíma. A to je, koľko mi Tari platí. Zo začiatku to bol... No já si myslím, že jakoby Tare by platil hodně dobrý peníze. Jako na to, kolik vydělává a tak si myslím, že platí hodně dobře. Záleží, jakou si ten editor jakoby určí stanovenou hodnotu svý práce, že jo. Pak je na něm, jestli to video vezme nebo ne, jestli ho bude stříhat nebo nebude. Na hodinovku, že sme mali nejakú určitú sumu. Nemôžem vám asi povedať presnú sumu, no bolo to pre mňa oveľa lepšie, ako keby, že som dade v Tesku a brigádujem, hej. No tak jako to je jasný, no, že jako asi bude dávat lepší prachy, jak kdyby si šel do Teska a dělal tam brigádu. Bolo to aj dvojnásobok, proste akože dobre platil, hej. Lenže asi nejak v polovici druhého roka to zrazu zmenil. My sme si zapisovali hodiny pekne do tabuľky a na konci mesiaca to kontroloval, že či to je akože reálne, že napríklad to video trvalo napríklad 16 hodín, hej. No jasně, jakoby tam seš jako ne tolik progresivní, když prostě to máš určený na hodiny. Takže spíš jako bych to udělal tolik třeba, kolik to video viděla, tak dal bych z toho cut. Jde ho prostě za určitou cenu za jedno video, aby si prostě věděl, co za to dostaneš. A ne prostě, že to budeš mít od hodiny, kdy si můžeš dělat kolik chceš hodin a prostě budeš to mít furt placený na hodinu, takže nebudeš tolik progresivní a tak. Jdem dál. Napríklad pri jednej kontrole zo strihačov sme len ja a jeden ešte strihač mali vlastne povolenú tú sumu. Ostatní mali strhnuté hodiny kvôli tomu, že mali nejak príliš veľa tých hodín alebo niečo. No to je to, nejspíš jakoby asi se trošičku flákali. Jim to je jedno, no nic. Zaviedol v polovici roka nový systém a to bol ten, že dával cenu za video, hej? Že bola zase tabuľka, každé... Nevím, jako já bych třeba ten systém, je to můj názor samozřejmě, ten systém toho platu bych změnil třeba až by tomu editorovi skončila smlouva. Nebo třeba ho upozornit dopředu. Chápeš, jakoby. Video bolo priradené ku náročnosti. Čiže napríklad taká náročnosť mala takú cenu, takú, lenže sme zarábali menej. A to bol jeden z dôvodov, kvôli čomu som odišiel ja. Ale ešte než sa No jasný, no, ale
No, jak to říkám, no, spíš jako nejlepší třeba bylo, kdyby dával tady prostě cut těch videí, třeba nevím, editoval to on, tak třeba dá mu 30%, co to video vydá, nebo 50%, co to video vydělá. Plus, nebo dám mu nějaký peníze a plus mu dám bonus za to, co to video vydělá. Nějaký procenta z toho videa, že jo. Aby se ten týpek měl snahu víc snažit. Dostaneme k tomu, prečo som odišiel ja. By som chcel odpovedať na vašu otázku, že či som sa s starým vôbec stretol niekedy. No áno, stretol. Stretol som sa s ním dvakrát. Prvýkrát to bolo asi tak po 4 mesiacoch, čo som pre neho strihal. A to bolo u neho doma na návšteve. To bolo zase pre mňa... Jo, ale to je zase dobrý, že se prostě se svýma zaměstnancema se prostě stýká, třeba se seznámili přes internet, neví pořádně jak vypadá, tak se prostě s ním sejdu, abych viděl, o koho se jedná a tak. že som u Taryho doma, že ty koko, že fakt, že... To je je to brutálno. Že bolo to fakt zážitok a ďakujem mu za pozvanie, hej, díky Tary. A druhýkrát, čo som sa s ním stretol, tak bolo na takom skupinovom výlete so všetkými strihačmi, hej, starým všetko, na kempe Stvožidla. Jo, tak jako to je dobrý, že prostě si udělat nějakou sešlost, kde se prostě seznámíte víc, i všichni editoři. Takže jakoby to je dobrý, no. Sa to volalo. A to bol za mňa úplne super výlet, hej. Pokecali sme, oddychli sme si, hej. A k tomu Tarymu, tak on není v realite taký ako na videách, hej, ako to väčšinou býva. To je to, co jsem říkal na začátku, že spíš to, co seš na internetu, je spíš jakoby tvoje herecká role. Že to úplně není to, co seš v realitě, takže takovýhle poučení není na internetu není vše pravda to, co vidíš. Úplne, že v pohode. Úplne som s ním v pohode pokecal. Napríklad ja sa teraz zaujímam o akcie, tak som sa ho spýtal na akcie, lebo aj on rieši akcie, tak hej, v pohode sme všetko pokecali. Tady má akce, no nic, jakoby jdeme dál. V tomto je on akože super, vie sa s ním pokecať. A bola celkom sranda aj vidieť tie deti, keď videli Taryho. Napríklad jedli sme, obedovali sme a zrazu prišiel tábor detí. Prišiel normálne okolo nás, proste skúmali deti, že či to je naozaj Tary, hej, že je to Tary, není. No to jako chápu, že třeba když máš jo, ten klobouček, brele, tak jako je to těžký poznat, no. Ještě jakoby ve skupině lidí, který úplně neznáš, no. Ale jako dobrý, no. A takto medzi sebou proste komunikovali, lebo Tary si dal taký klobúk, hej, okuliare, aby ho... No to je to, co jsem říkal. A to bolo úplne jedno, že či deti, či starí, či mladí. A nejaký detko išiel okolo nás, že vy ste tam starým? A takto, že proste zaujímavé to bolo, no. Si je děd docela frajer, no, že zná Taryho. No nic, jemu to je jedno. Mňa super zážitok a to bolo asi posledné stretnutie s Tarym, čo som mal. A budem rád, keď bude ďalšie, hej, uvidíme, ale hej. No a prečo som od neho odišiel? Ono už dlhšiu dobu, keď som strihal Taryho videá. Ja som pre neho strihal necelý rok. Už som došiel k takej fázi, kde som sa už nevedel nikam posúvať. Už naozaj to... To chápu, no, jakože pak když se nemáš kam posouvat, nemáš se dokola, že to furt jde jednoho, to se mi dokola, tak ti to přestane bavit. Prostě ti to omrzí. Což je logický, no. Jako chtěl by to třeba ten styl furt měnit, no, ale to jo, záleží na zaměstnavateli, což je v tuto chvíli Tary. Stále dokola. Jednoducho som potreboval niečo, čo ma bude viacej baviť, motivovať a kde sa budem zlepšovať. A tak som od neho kvázi odišiel. Akože neodišiel som úplne, zase to musím povedať, že neodišiel som úplne. Takže si zdal jakoby asi pauzu, předpokládám. Že jakoby třeba je s ním domluvený, že nevím, chvilku pro ně editovat nebude, že se třeba bude věnovat něčemu jinému, ale potom, až bude chtít, tak třeba k němu zase nastoupí. Ale na nejakú neurčitú dobu, kým zase naberem nejakú asi tak nejak, no. Ale čo musím povedať a za čo práca pre Taryho je úplne že brutálna, sú tie kontakty a skúsenosti. Jo, to věřím, Tary bude mít asi fakt dobrý kontakty, no. Tomu věřím. Kontakty a skúsenosti sú úplne top vec na tejto práci, lebo spoznal som tam fakt brutálnych ľudí, ako napríklad Miša, ktorého pozdravujem a tu máte jeho Instagram. Zdravíme Mišu. No nic, jdeme dál. Je to veľký frajer, s ktorým som si asi najviac rozumel a aj mi priviedol nového klienta, o ktorom si povieme ešte v ďalšom videu. A ďalšia vec sú samozrejme skúsenosti. No nic, jakoby další
námět na reakci. No nic, uvidíme. Pretože pri Tarim som sa naučil proste veľa nových vecí, akože fakt, že veľa nových Ty kráso, to je střihu. No nic. vecí. A aj dodržiavať nejak deadliny, aj keď cez školu sa to až tak ako ťažko dá. No ze školou to je hodně těžký kombinovat, no jako když potřebuješ editovat, nevím, 20 hodin a jakoby plus musíš mít do toho ještě školu, takže si musíš dávat pauzy. To je na prd, no. Ale naučil som sa byť taký zodpovednejší. Čiže Tari, ďakujem ti za to, že si ma prijal. Ono som zabudol ešte povedať, že Tari mi dal ako 5. video, myslím, že to bolo 5. strihať Stánin pôrod. Video Druhé miminko je na svete, myslím, že tak sa to volá, tak som strihal ja. Ja si to strašne vážim, že Tari mi dal ako 5. video, že mi proste veril, že mi dal ako 5. video strihať pôrod. Samozrejme som sa snažil to zostrihať čo Jo, tomu věřím, no, že jako jsi byl třeba nervózní, abys to fakt sestřel správně, no. lepšie, lebo je to za mňa dosť dôležité video, hej. To jakoby samozřejmě pro tu jeho rodinu je hodně důležitý video. Ale nevím, jakoby jestli úplně pro fanoušky, ale pro rodinu hodně důležitý, no. Proste spomienka. Má to aj nejakých 1,5 milióna zliadnutí, za čo som tiež. Jemu to je jedno. Aj má No nic, jakoby. ostatní youtuberi, ako Big S, Tej, Mori, proste reagovali na tie moje videá, čo som ja zostrihal. Čiže to bola ďalšia vec, čo ma na tom tešila na tejto práci. A teraz aktuálne striham pre nového klienta, o ktorom si keď tak povieme v ďalšom videu, že prečo som sa rozhodol ísť za ním. Čiže keď budem vidieť, že sa vám video páčilo, že ste dali lajky, zliadnutia, všetko, tak to kľudne spravím a urobíme ďalšie videjko. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, dúfam, že ste sa dozvedeli. Ano, líbilo se nám toto video, samozřejmě nechám tady klidně like a to bude pro toto video všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a zvoneček a my se uvidíme u dalších videích. Čus!